15 August ko hai India minon Independence Day tingkum pum hai celebrate subam tong the 15 August 1947 ko hai British ban korina India hai freedom phang the tumei tonge India mi hai independence phang mi hai India mi tong freedom struggle aju sugongna mi khou hai movement aju ni launch away example sako independence movement non-violence resistance civil disobedience movement non-cooperation movement hegoi aju hai phase sugongna income began go to 15 August 1947 ko hai India hai British ban korina freedom phang the tiki tu India freedom phang the to bam sina India hai kanhai hai pak pathe akharina Pakistan akharina India kaling duitai India re Pakistan le kanai akhana de 1947 15 August tak makau thu tiki tu 15 August 1947 khou hai India le Pakistan kanai hai khai pathe India le Pakistan kanai independence phang makau hai kanai country akhana suna nai kriu bam tonge British mi bang khau mai da tabui ka ba British India tuna ka we tiki tu 15 August 1947 ko hai British India sami hai independence phang the mai phang pinai teroina British India sami hai country kanai bakpai kante kharina Pakistan ka we akharina India tuna ka we India hai Hindu majority Pakistan hai Muslim majority tiki tu Pakistan India hai khai pat pigen ko hai violent aju pana munsai aju hai million aju hai thai kane million aju hai kabiu kane India hai independence phang the to bam me tiki lungren ra marina padik the zawngam ma marina padik the seren melon di the 15 August 1947 ko hai India metong first prime minister of India Jawaharlal Nehru rina Red Fort Delhi ko nai mi bam ko hai Indian national flag ti hai jai dau the hekuma ataw phamilong ko hai India ko prime minister subam mai purina Indian Independence Day ko hai flag jai thau tan tana bam tong the hekuma India mi mansai guai ti hai kamai hai lasa puni the thau prime minister phungbam mai purina tingkom pum India mi dong Independence Day hai Red Fort kunana magai celebrate su mai tiki tu India kun padai kabam ka thuina flag hoisting su mi dong ceremony nai pani Peretan mega nai pani kuma cultural tong aju perform su pani hekuma mi tong Independence Day tu national holiday ri the sami ki tu India kun padai ko ai holiday ti the India hai British korina independence phang the British korina India hai independence tabui thya kai phang tum cho India re British knai tum pari asan pau nai so India khau tumei tai jau kai jau kho European traders Europe mai language minon India ko hai 17th century ko gwangthe Europe mitung sibai nang wai hai pai na chochoye tanne tuna sai megan ko haikuma ataw thu British sako East India Company hai India mitong local kingdoms local tung di azu ti hai adaw na capture chu the occupy chu the haikuma kaniu ti hai rule su thau hau the kaniu hai rule su mi ta kai force suna role suwe mi hai khau ko mi hai 18th century karina khau kante kadai tu the battle of Plassey kongana battle of Bukchar sami hai 1857 le 1860s go dogai go su kan tonge mai loi tan pitang hai British minon goi hai chance lana India ti hai sin khau the sai kumna 1857 ko hai first war of independence India mi hai British karina independence phang ni the tuna ri surai liang mai tung tingkum the mi ti hai sipoi mutiny tuna ni sai or revolt of 1857 tuna ni sai mai tang hai government of India act 1858 hai pasulauna ataw thu British crown roina India ti hai direct administration sin thaute direct control su thaute 1858 tak mako thu samigi thu the first war of independence su mako thu India ti hai East India Company rina sinbam tonge kumna tingkum gidau bam da putang rina 1885 ko hai Indian National Congress sai form su the AO hum rina
khou hai India mi tong hai mi tong mun sai aju educated shu minun aju wai kazawi mi tung party ruina India freedom struggle ko hai pai na help suai hai kuma government sin nai riang mi tong party ni Indian National Congress the kuma World War I 1914 korina 1918 ko sultan butang hai India minan guai hai constitutional reform hai kasu the mai de bui kawo to began guai Montego transport reforms to na kawe mi tung lo hai pasulau bam sini Rowlatt Act British minan guai rina pasu da the mi tung Act 1919 ko pasulau mi hai to bui cho to began ko hai thako mai India min hun ti hai kanu hai revolutionaries kang lum siye tu tai o kanu hai katin lum siye tu tai trial su mangna kanu tan nim no we hai ko ma jail kho lo no we to mi tung act the mi tung period ko hai India minon rina British minon ta no na ma mi tung kalam tapan nai the hai kumbam puigan ko hai Mahatma Gandhi 1915 ko Africa thorina padalana kamai Indian freedom struggle ko hai kamai rina chengjai mi pu su the kamai hai non violence tai pai na ngek the non violence movement aju non cooperation civil disobedience movement aju hai kabang ko lon su the hekuma 1930s ko tho British minon rina reform su lo mai tuang Montego transport reform ti hai reform su da the suklai me aju hai phungwang da te hekuma tingkum lu akhatang thu India minon hai paina renra me ariu the akom began cho da began ko hai World War II su began ko India me hai World War II ko jaw the tabu su na ka jaw tung cho da began ko hai India minon go hai World War II ko jaw we tu tai British minon rina kanu kang independence ti pung the de puja kanu World War II su mi hai British ta support su na su tonge tikitu kagan gai to sumuwe kazamuna sugane hekuma 1940s kuai congress hai non cooperation kangrina last suthe quit India movement kumai non cooperation samikitu British minon rina sasamita chuni thomage British minon school ni kujiye British mirina sumi gwai da anyway sujiye British me pheban pujiye British mi thyak lailoi jiye kinu kumo sata kumlage hekoma anu ning na subam kane de tumi tonge non cooperation movement samitu maite Mahatma Gandhi rina kahawna lon sume kha ni gan ko hai Muslim minun gwa pai na tan thawe All India Muslim League ni tan thaw the hekoma last ko hai kangan tang na tension na ro ko mi hai 1947 India independence phang ko to boi thyak cho da began ko India independence phang began ko hai Pakistan hai India korina bakbate hekum bagan ko kho hai civil war suna Muslim le Hindu kanai hai dabri na na munsai lakh aju million aju wai thai kan the independence phang the tu bam sini mek doiron rai merina padik the thai su merina padik the India mai ri ko thai kang swang independence phang bagan ko thai menorina gai tap the hekuma 1948 ko Mahatma Gandhi ti hai kaproi kan the mai hai tabui jang kaproi tong cho tame ti hai kandi mi gwai than mage teki thu kabam kau hero mai tharai non tho akhat nai Mahatma Gandhi hai Pakistan le India hai khai pa pegan khau civil war suna munsai lakh million thai bam the refugee aju wai lakh million pathe haiti hai Mahatma Gandhi runa sai tu tai kan khat na sin subhaw ni thom mage ataw dam na bam tai surai su te bam tai kamai runa thek tho tu tai thek ni de tabu suna kham lo mo tong cho kamai runa kham lo ai tu tai kan khat no ri sin surai su te ni thom mage kamai hai kham lo mai tabu jeng khrina kata kap roi tu nge tu na kabam khai ko pa ta we ti gi thu mai tung lam to than mage expert nan goi runa wai thok no mi ta sabam tong nge India mi tong history ka suna Hazrat Mohani runa first suna India hai complete independence ti ni tong de tu mai tai kamai hai nai rai he tu na sai tabui tun cho to began ko 1929 congress session ko hai kuma purna swara samigitu complete independence hai declare su the hai kuma 1930 ko hai January 26 ti hai independence day the tu na celebrate suwe kuma congress hai lungding lai samigitu
India hai independence phang mak phao hai Congress rina civil disobedience khang roina kaw began ko hai mengwai na gwang ni na re tumei ta long ding la the civil disobedience samikyu thu civil disobedience movement Congress rina lon su mai Mahatma Gandhi bang kaw mi hai te boi cho te began ko British mitong government rina te boi sa poni law sa poni nami te ka new order ti poni nami te ka new demand su poni nami te government rina command su poni ka new la te khat chen chu ni tho mage te mi to nge civil disobedience movement ta ba mai to movement lon su la began ko hai British minun gwai rina sabam na chudan om ke law bam no order bam no demand bam no commandment ti bam no British rina sa me khat chen pyu dan to mage non civil disobedience movement hai ta kai ba mai pha tikitu la gandere tu te nu da de khowai civil disobedience sai ni civil sai ni me ka ba ki thu mi hai non violence su ni to sam ngi tu tamai silang to khusu lai su lang ni to agai agi lak ni to just civil just mun sai dang gwai hai government sa mi la piu mak mai na de kniu hai peace su na protest su pani darna dung mam no we khoti hai khusu kulai khasina ka jaw no mage civil disobedience movement lon su the tu tai Congress rina 1930 khurina 1946 pa hai 26 January ti hai Independence Day the tuna celebrate su na ba mi tai hekuma 15 August 1947 tak ma phao hai kani hai celebrate su the India me gwa hai Constituent Assembly hai form su the Constituent Assembly hai tingkum ka thom tang khai hai na ye mi hai nai mi tu te poi cho te pi gan ko hai British minon gwa ro tai kan the hai kuma ataw hai nang new kan di hai sin kang law ka siam tho constitution ka siam tho constitution sa me ki chu law te the hai kum na law ka siam no ma khe te bi jeng kurina kabam aju turina leader gwa hai representatives aju gwang na law gwang ka siam the tu na sai me tong assembly te poi ka bo te bi gen ko hai constituent assembly tu na ka we Constituent Assembly to law ka siam kang narina constitution a frame su kang narina nai tonge khawai Lok Sabha Rajya Sabha komitong ramage law ka siam loi the enacted su the 26 January 1950 ku hai mitong constitution hai ta thau ka hau the kumitang rona Constituent Assembly ta lagan the sami ki tu dissolve su the ataw to taboi nai tha Parliament of India nai the Parliament kwai Lok Sabha Rajya Sabha President nai hai kuma 26 January hai pai na importance su mi timike kalam to mi tung tim he kha kuni India mi dong constitution hai tan khau tha mi tim he effect su khau tha mi tim he ge function su khau tha mi tim he ge hai kuma 26 January hai tingkum pum ataw phau Republic Day tuna celebrate su ba me Republic tu tai democracy ko gwang tonge India mitong kapi su mi pu India mitong di sin pu hai kazik kazai krina nani thom ge tikitu munsai rina kapa lo mai su pani condition ni bi pu hai tu pitonge tikitu monarchy gan ko to monarchy tu tai kandi ko di sin mi pu hai ka kai khwang mai na kaporina kandi sin launa kana rina kandi sin that heredity kai mi tai monarchy tikitu republic to no hai tanam ge election kuku mai rina condition khang hekuma atawrina India hai tabui thiak independence phang tongcho British government hai 1946 ko kalai me gwang the tabui government cho the begin ko Labour government rina condition da te Britain khau kanu kandi hai World War II su kurina pian the chani the tuna sai hekuma India to subha me gwai aju tani pian the tigitu Labour government hai gwang ma khau thau rina condition bam cho to began ko ai Churchill rina sinma me ataw Labour government ko prime minister subha me hai Clement Attlee rina sudate ataw sami tu 1947 gan ko India independence phang me gan ko ta sabitonge Clement Attlee rina announce the British government hai India me kang full independence ti pani the June 1948 khau tuna sa kan the khâu hai Labour government tong Prime Minister Clement Attlee runa announce lo mi tho June 1948 khau ti pune tunge freedom independence teki tu khâu hai India ko Viceroy subame Lord Mountbatten runa
sam ki to boi cho to be gan ko wai no nu ni tho ma khe tingkum akha rai pat bam da dei tu tai muslim league le congress kanai hai ka gan ga thoina ri su na ko tai thai su me aju wai pat pong ni the interim government ni khasina sindi ngam ni to ma ge tu boi jeng ko rina kamai rina 1948 ta no ma ge 1947 su ni de kuma kamai rina kapai kuma kamai hai 15 august tai chu su the 15 august 1947 ko hai tina de tu na chu su me ka ba kyu thu japan rina 1945 ko second world war su began ko hai surrender su ka me tung ting me ke tu na sai japan le british le german le japan le british kanai ni ri su na tung the 15 august ko hai japan rina aniwa surrender su the tu na 1945 ko kau pa ri dai hai kuma 1947 ko hai tingkum kanai tang ni tu na sai anniversary ngai bam tong i dai hai ko mi jeng krina 15 august ta chu su dong e india mi tong independence day ka thaurina mountbatten tu tai british tum government hai kuma british government hoi june 3 1947 ko announce su dare sami ki tu india hai state kanai khai pa pani the number 1 ko tu Pakistan number 2 ko tu India me gain ko te hai India re Pakistan kanai de India akhana bam tong de partition su ma ko to Pakistan hai Muslim mi tong country ta to India hai Hindu majority ta to hai kuma Parliament of UK rina sam gi tu British mi tong Parliament rina pass law mi tong Act Indian Independence Act 1947 rina British India ti hai Pakistan le India kanai hai khai pa the mi gan India ko tai ta boi sa bo British India tu na kawe India akhana ka ma ke British India sami ki tu India re Pakistan kanai khai pat mang mai gan ko ta sa tong e British rina rules ba mai gan ko ta ta boi ka bo British India tu na kawe tiki tu independence phangtan puitang Pakistan le India kanai hai khai pa tan puitang tu India ta na gaw the kuma akhat dum country trina Pakistan tu na gaw the mi khai pa pigan ku hai Bangladesh ta ni ga jawe hai kuma Bangladesh ta tu Pakistan de tu na la ra we Bangladesh le Pakistan ka nai hai India rina boundary hai sutam bam sini Pakistan de ataw na bam Bangladesh ti hai East Pakistan tu na kawe kuma west tek the nine meter na Pakistan mi kanai hai country akhana de migan ku tai 1971 fau ko mi kanai khai pa ni mi hai India re Pakistan kanai khai pa ni mi hai 15 August 1947 korina khai pa nu the India tong independence phang mi nai ka korina tuna British government rina ka ba the hekuma mi tung act hai royal assent samitu guang rina ni 18 July 1947 ko hai nu lau the mai ting me ko kyu India me independence phang diu tho hai ko ma British India hai Pakistan le India khai pa ki diu tho ta mai kamai rina ni nu lau the India ko sai tai president rina nu ro me de ko ma law hai act Lok Sabha re Rajya Sabha kanai ko rina pass up began ko president den to gwana san shu lo began ko rina act gwan tong hai de ko ma ataw hai British ko ni royal assent hai la lau the ataw rina India me independence phang the tiki thu khou hai partition samita jaw India le Pakistan kanai hai khai pat me tung pari king ji me tung pari ni pai na nai the khou hai India me tung first independence phang rai pinai hai Jawaharlal Nehru first prime minister of India rina speech ti de me tung speech janai te poi ka bo te pe ken ko hai Tryst with destiny tu na kawi tu na sai mitung speech sai paina famous su me akathe ataw thu India hai independence phang the hai tiki thu India re Pakistan hai khai pa the khaute problem pa me samikyu Muslim mitung refugee million dugai kuma 6 mitong refugee million dugai Hindu mitong refugee million dugai gwan pate tu na sai kalam tho India ko ba mai non rina Pakistan ta pita di the hekuma Pakistan to baminun hai India ko gwang puitari the hekuma kaneu hai kilometer aju bu khat dugai tana Pakistan to na India gwang the Hindu minun hekuma Muslim minun India ko bamba minun hai
Pakistan ro tat pitari the bu khat dugai hai tat re tu na sai tan rina pai na ninga mamitung pari khau da 6 May azu ni kazau the tu na sai Punjab ko hai boundary hai draw so began kau kalang kharina India ta twang kalang kharina Pakistan ta twang hekum bujeng kurina mitung border gai ko hai thaisu me azu hai pathe mitung border draw so mi hai 6 million ne tu na sai thaisu me pat mi hai tikitu Bihar le Bengal ko thu Mahatma Gandhi bam bujeng kurina communal temples azu hai pat make thaisu me azu hai pat make tu na sai Mahatma Gandhi bam bujeng kurina tabaitun Bengal le Bihar kau ka guaina zau began ko hai 2,50,000 le 1 million dugai hai thai tu na sai mitong partition su began kau surai ri pat bujeng kurina surai kari bujeng kurina India kun padai ko hai Independence Day hai ngai na nungai na bam khau Mahatma Gandhi tho India mila kau surai sutiat thaisu me azu pat na me khangta ping na bam bujeng kurina Calcutta ko bam na kamai hai thaisu pat makang kamai pai na zausin ma me tu na sai India kun padai hai nungai bam se ni kamai tho thaisu pat mita zau lo na nungai mo re na nungai ma mo re na pading na hai ko me tipat makhang te ruina kamai hai control su na ba me tu na sai hai ko ma 14 August 1947 minai hai Pakistan tong Independence Day celebrate su the hai ko ma Muhammad Ali Jinnah hai Karachi khau first Governor General tirau the Constituent Assembly of India hai 5th session chuna 11 pm samikitu jimang cheng jip chung 14 August pinai hai New Delhi khau Constitution Hall khau gong kadwai the mitung session bam began ko hai Rajendra Prasad India mitong first president rina meeting bam la the mitung session ko hai Jawaharlal Nehru rina speech sai akhat hai ti the mitung speech rina dit mitu India hai independence phang the tuna proclaim so mitung speech te tuna sai mitung speech chan hai te bui chod began ko hai Tryst with destiny tuna kawe kamai mitung speech ti mi hai 15 August ko hai tiki thu India mitung Constituent Assembly munsai azu hai mitung 5th session ko gwang kadwai mitu 11 pm 14 August hai kuma midnight jimang cheng jip chung hai anu New Year khwaning jo New Year khwan mi kumna kaneu ni khwan na 15 August pat rap Jawaharlal Nehru na Tryst with destiny samitong speech chai ti the tu na sai anu hai New Year pabanthe tu pigan khowai action service lai New Year para brambara kap na tabui tamai bomla kap na tabui su mi kumna hakoma 15 August para pigan khowai Jawaharlal Nehru rina Tryst with destiny samitong speech ti the mitong speech tu dit mitu India hai independence ti the tu na kau pa mitong speech le tu na sai hekuma Jawaharlal Nehru rina ataw thu first prime minister suna bam la the hekuma first governor general hai Lord Mountbatten rina la the mitung independence day ngai piken kuai India me kun padai rina Gandhi tungjan Mahatma Gandhi jan hai kaw di dai kaw na sel mam jar the India kun padai rina kaw jate Mahatma Gandhi tung jan hai tikitu Mahatma Gandhi hai independence day ngai kuai kamai hai kazaw make kamai thu taboi thaisu pap pikang da ping na ba me tu na jai kuai kamai hai Independence Day ngai kang kazaw mai phan kang tai 24-hour fasting kamai hai leng pare 24-hour fasting la na bam ko hai Calcutta ko munsai aju hai Independence Day ngai na bam khau kamai rina sai metung speech to boy speech cho to began ko hai Hindu le Muslim kanai hai chun jang na bam mo to metung speech le to na sai hai te India mi to India mi hai te boy te independence phang tung cho to milam tigitu India freedom struggle su ka hau mi hai 18th century kurina hau tungte ka hau mi hai tingkum phai hai du gai hai freedom ta lana gwang mitunge mitung pari tho buk kasap de mi hai bukha du gai rasina raki ngam ni tho mage ai taw sarau mi tho brief na sarau dongte mi ko nan ta thun ku the jalo me kang ta